Magadond buch UDA kathoth nam chumbi koni gidwa keto maino mar neno ni gibedo joloche kom od bura ma Magarini yiero madundo ma ichano tim kane gilose nyasi mar iftar mane obagi gi jagoro mar duond buch UDA Hassan Omar. Jotelogo koni okang' mar piny owacho tiyo gi duond buche mamoko moting'o ODM ok bi monogi keto jalar komno mar Magarini kuom od bura no Magarini ne odong' nono bang' do mar Supreme wito kuchande loch mar Harrison Kombe mar ODM bang' Stanley Kenga mane laro komno kod otiko mar UDA dhie do kendo kwedo loch mare. Tutakubali wengine waje watuondoshe pale. Sisi tuko hapo na tutamuunga mkono rais na chama chetu. Manake broad based ni mzuri, lakini ikija katika hizi kura tutang'ang'aniana. Na kwanza ni muhakikishie candidate wetu wa Magarini tutasimama na yeye. Tuwe na ODM na sisi tutasakata wanja wa UDA. Huyu alibiwa kwa kura 21, tutamregesha na kura 21,000. Na huu ndio mtihani wetu wa kwanza kama UDA ndani ya Pwani. Kuhakikisha asante Stanley kwamba Stanley ndio mbunge aliyodhulumiwa, na kama vile Faisal alivyotuanzishia safari ya 2022, huyu atatuanzishia sisi safari ya 2027.